Jawab-jawab tusa kajam-jaman na makajina na sulibat. Saka tuswa kajam-jaman aurja supuina kainwa semas imazai tua pina sasvali-valitan na taivril. Imazai tua dusa puluh katu sepatakayan imazai tua itakaran patu dusa puluh katu pijuakaran. 历代志下24章1节到27节。犹大王约阿斯7岁的时候做犹大王，在耶路撒冷统治了40年。他母亲西比亚是别是巴城人。约阿斯在约和约大祭司活着的年日做了上主认为对的事。约和约大给约阿斯王选了2个妻子，他们都替王生养儿女。约阿斯继位不久，就决定整修圣殿。他下令祭司和利未人到犹大各城向人民征税，作为每年整修圣殿的费用。他要他们赶快办理，但利未人延误时间。约阿斯把他们的领袖耶和耶大招来，问他：你为什么没有督导利未人向犹大、向耶路撒冷居民征收税款呢？这税是上主的仆人摩西为了维持上主的圣幕而要人民付出的。原来那坏人亚他利亚的手下损坏了圣殿，并且拿了许多圣物去拜巴力。王命令利未人造1个奉献箱，放在圣殿门口，吩咐他们到耶路撒冷和犹大各地告诉人民，把上帝仆人摩西最初的旷野规定征收的税款带来献给上主。人民和领袖们都很高兴，就把他们的税款带来，放在箱子里。每天利未人把箱子抬到王所指派监督这箱子的官员那里。箱子装满的时候，王室书记官和大祭司的代表就把钱拿出来，把箱子放回原处。他们天天都这样做，于是收到了一笔巨款。王和约和约大把钱交给主持整修圣殿的人，由他们雇石匠、木匠、铁匠来进行整修的工作。所有的工作都辛勤的工作，所有的工人都辛勤的工作，把圣殿整修到原来的样子，跟以前一样坚固。整修工作完毕后，他们把剩下的金子、银子交给王和约和约大。约和约大用它来造碗碟和其他器物，作为圣殿礼拜和献祭之用。约和约大活着的年日，人民经常在圣殿按时献上烧化祭。约和约大的政策被废弃。约和约大在130岁高龄时去世。为了纪念他为以色列人民、为上帝以及圣殿所做的一切，他们把他葬在大卫城王室的坟墓里。约和约大死后，犹大的领袖们说服约阿斯王附和他们的主意，于是人民不在上主的圣殿敬拜他们祖宗的上帝，而去拜亚舍拉女神和其他柱像。他们所犯的罪激起上主对犹大和耶路撒冷的愤怒。上主派先知警告他们，要他们归向他，可是人民不听。后来上帝的灵支配约和约大祭司的儿子撒迦利亚，他就站在人民看得见他的地方，呼喊说：上帝问他们，你们为什么违背上主的命令而招致灾祸？你们离弃了上主，所以他也要离弃你们。约阿斯王参与陷害撒迦利亚的阴谋，他命令人民在圣殿的院子里用石头把撒迦利亚打死。王忘记了撒迦利亚的父亲约和约大对他的忠诚服侍，把撒迦利亚杀了。
撒迦利亚临死的时候呼叫说：愿上主看到你所做的，惩罚你。约阿斯统治的结束，那年秋天，叙利亚军队攻打犹大和耶路撒冷，杀了所有的领袖，又掠走大批战利品到大马士革。叙利亚军队只有一小队，但上主使他们击败比他们强大的犹大军队，因为人民离弃了上主，他们祖先的上帝。上主用这方法惩罚约阿斯王，他受了重伤。当军队撤退的时候，他手下的2名军官背叛他，在他船上杀了他，为报他杀害耶和耶大祭司的儿子的仇。约阿斯葬在大卫城，但不是在王室的坟墓里。反叛他的是亚门妇人示米亚的儿子沙巴和摩押妇人示米利的儿子耶沙巴。约阿斯儿子们的事迹，对他不利的预言，以及他重修圣殿的事，都记载在列王传记上。他的儿子亚玛谢继承他做王。爱丘开诺兹马斯Satu cua kajam-jaman nasina apuru ima zaituan taburu katu shiva karan。人民不在上主的圣殿敬拜他们的祖宗的上帝，而去拜亚舍拉女神和其他柱像。上主派先知警告他们，要他们归向他，可是人民不听。历代志下24章18节到19节。读出阿卡达米达曼阿西尼布巴达湾生根扎根的属灵生命。啊，娃娃个诺那西什么达拉那格玛巴。今天的经文中，约阿斯的故事为我们的信仰带来一些反思。约阿斯7岁时登基做犹大王，在耶路撒冷统治了40年。他在祭司耶和约大辅佐期间，行了上帝看为对的事。在位不久，他就决定整修圣殿，此举让人民的信仰获得恢复，并且展现他对上帝的信心与顺服。然而，随着约和约大的离世，约阿斯开始偏离正道。他随从犹大领袖们的话，做了违背上帝命令的事，不仅不在圣殿敬拜上帝，还落入拜偶像的罪恶。约阿斯的信仰就如马太福音13章3到8节耶稣说的撒种的比喻中，那落在浅土的实地上的种子虽然发了芽，却因为扎根不深，很快就枯干了。约阿斯如此，今日有许多基督徒也是如此。起初对信仰充满热忱，后来随从世界的声音，因为经不起生活的挑战和诱惑，就做出上帝不喜悦的事，得罪了上帝。我们要如何坚定持守信仰，不偏离上帝的道路呢？第一，要深耕我们的属灵生命。属灵生命是稳固与坚定，是一个长远且持续的过程，需要时间、努力和意志的投入。勤读圣经，持续个人灵修，稳定聚会和信仰社群连结。透过这些实践，能帮助我们明白上帝的旨意。深耕属灵生命的过程，会经历激情、热情、平淡等不同感受，也会学习到知识上的相信以及情感上的相信。然而，真正能让人持守信仰，不轻易受影响的是意志上的相信。第二是要让耶稣基督的王国价值观在生命中扎根。约阿斯眼中的上帝，说穿了只是约和约大的上帝，所以当他身边不再有约和约大这样的信仰前辈，随时提醒督促，很容易就远离上帝了。深耕属灵的生命，是把信仰前辈的上帝变成我的上帝的过程。
也就是让耶稣基督的王国价值观和原则在生命中扎根。希伯来书12章28节如此说：我们要为承受了那不能震动的国度感恩，我们要按照上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉他。面对支离破碎、不断变动又充满诱惑的世界，耶稣基督那个不能震动的国度是我们的盼望和信仰的基石。属灵的生命需要一次一次的晋升，在每一次考验中学习单单仰望主，一层又一层将信息内化到生命中，直到信仰成了信念，生根的属灵生命才能在这多变破碎的世界上屹立不摇。Aicu mana sini Palaroyang ta sini pajajika tutsua kajaman-jaman Aicu ata saruan Aicu ata vavak Orina makena sematarat sa namakena kemapajaya Aicu atitin tayau Aicu ata saruan Anu ikatina na sematarat sa kemapaj Pazangan Aicu ata saruan ya margere tayau Lakwa nu ikatina na sematarat kemapaj Aicu ata saruan majiritina maipo Majiritina jedingai tua dingai no akuma tayau saka kumutatina kika kejeng tua ta sarani tau tua cema saka nama kaitina na maka parain tua mana di sini rengan no ta cema sajaran no ya Aicu ata baba kata nasi tayau na kwanu katina sematara dita kemapaj tayau no na sematara da maka kemapaj manaro sika kejeng Aicu ata saruan ayat tua no sematara sa kemapaj Aicu ata saruan na masijua tua Aicu ta semupu tua kainu cemas kipa baika dihai baika kisah selang tua Aicu markata sinja tayau baika pusarat baika homo baika dindu tayau nuna mata jua manare kemelantin kemelang tua barong tua kinumnan noa cemas Aicu ata saruan tayau ini kamanu ta kini turu ini kamanu ta cingkan tayau mavana kasijuan tua ta kika kejeng tayau Aicu ata saruan Aicu ata kinumnan nuna kika kejeng nuna masaro ini karoi maipua pateren tayau Aicu masamusal Aicu kakaberian nuata nasi tayau masih jua tuante Yesus Kristus tayau saka Aicu pasamarau tanute Aicu saruan ni越喝越大tayau saruan ni maju sakamaya lakwa Aicu ti asu kamasai ti 越喝越大tayau pasu mabri Aicu ti 越阿斯tayau baika semuku putai Aicu samyamya tayau saka titin turova markata semukemuken nui kata pororo taki papauring au tayau tia madu tua saruan madura baika pasurivai baika maipu Aicu kina Aicu saruan tayau saka titin nakoi ni katina ki papauring au tuata sikisa mula-mula tuata saruan ni tau tua cemas kumali na matay no ata si sarapai kumali na matay no ata mundai tayau nui kana sematarat nui kana kemapaj Aicu ata saruan tayau ingkatina rima kaya benara kicubungan tua si sarapai tua dingai no markat satan tayau saka latina na kemelang latina na sematarat latina na kemapaj Aicu ata saruan Laika natinana makaya kicipungan tuana makakuda silikuya pasarapai dingai no satan manarina makaya tina porotanga na kika kejeng imazai kacawan tuata saruan tuata cemas Aicu mana sini Palaroyang atan pasamarau dan tin tutsua kajamajaman satu cuma sini pakinumnem
什么是深耕属灵生命的核心？深耕属灵生命对我的意义是什么？属灵生命的稳定成长，在个人和社会生活中有何帮助？Sinaya tu soa kadam-daman arita kigaluna kinman latina gamalua kinman ayakana pasamarau kainuri。慈爱的天父上帝，感谢你赐下恩典和怜悯在我的生命中。我知道这个世界充满挑战和试炼，但我相信你的应许，知道你与我同在，必保护我不落入凶恶。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali niya samas, mali-mali su papupisul, mali-mali su salsilan tan waken. Ori makayaken na kitsubungan tuay chuay katsawan na liauravatsa sipakilingaw, liauravatsa chuaruki kuki kakichian tuay chuay katsawan. Lakwa masaroken tua su padadikat asu lawi tan waken. Kemalangkan tu iwasu na kisasilan akijajaran tan waken. Ori lemakwesun tan waken laika na terdengai tua mana na kuya-kuya. Saka mali-mali at samasa su lemake mali-mali asu tumuru tan waken. Mali-mali ayakana inuli pakata sungadam ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali tu sa kadam-daman na makatin na misra-salam sumupu kilaroy tua sini palaroy tu sa kadam-daman tan witim. Latina na samatarad saka na kamapa zay chuata babak ay chuata nasi tayaw laika na separut laika na madere maipu ay chuata saran saka na kikakejeng tina pororo itayaw tuata saran tuata smas no na matazwa manari makai tina kitsubungan tuan na makakaijuan jua sipakilingaw marka monday saka na makaitina na makaparin to baru no semas tuaca kini pusensengan tuaca kini katsawan saka mali-mali saka paramo kanu iswa ikana malungwa aku sinupuan lamun na patskata nga mapola tay kana pasamaraw saka mali-mali na tila na sudiva tu tuaca kini adaban taca 平安